Online Manipur YouTube channel siwing biriba mayam pumnong pu mukana tanam nok seri ahan badiam maru iba update amma thong aujam Brinda dagi thamsege KUKI amata arrest tawde tear gas rubber bullet kapte meitei da kali dumai KUKI da narindu palade aduk nungsina konjariba ningthau khubam do omor oijo haibige naraibak nafurup yonba mikithi haina thonawjam Brinda na MAK FB statement da sumna thami Manipur film के actress Soma Laishram नसु असुमना थम्मी मी अमबु मरम चपचाबा पीदबा हेक्ता फजन बेयाब्रा youth सिंगसिना तौरिसिबु नखोइगी याउद्रब्रो मखोइना तौरिसे नोइना हयेंग सिरकांदा नोइगी ननंग गंदुना हिपनबा लमदो थम्बीगे हाइबनी याद्रगना लुचिंगबी करी करा ऑर्गेनाइजेशन लोइना चटख्रो मिजोरामदा नोइ मतम खरदो ओरसु पुंजन्नो हाइबसिदा Siradro haina Soma Laishram sumna phongdokpiri Singjamai police ta FAJILLURE youth of Manipur gi Bidyananda Kauba Kakwa assembly kai digin ha ama police na faraga Singjamai PS ta pusin khre haiba digi lupa sigi miyo sing yaning da phongdoktuna PS tamna thumjilakpada ngasi numidang pung 10 ga dithoi taram dai da tear gas amadi rubber bullet chingkapre adubu thadorakre hairi adugo mathangi update asana KUKI MLA taram pham THADOKLAG atop state ta oina mikhan thengnabiro RK imo MLR and LRX hemdok minaba RK imo na MLA sing da appeal tawkhre KUKI MLA tarana Manipur da tangdu leita ba hanjina na bhona bagi mohta to khai belenga ki demand tawduna adumuk leirabadi MLA pham THADOKLAG atop state ta oina vote le piruro haina sagolban assembly constituency gi BJP MLA Rajkumar imona phongdokre da hindu da phongba pawasina makhatan hai KUKI MLA sing asi atop state ta oina office ka bagi mongda leire makoina Manipur da tangdu leita daba hanjin hanna ba hona bagi mami amata udra sigu mafim asida makoina atop state ki luching basing uradan wari sanabana karnaba kari su purakloi makoina state astagi to khaiba lenga ama semna naba demand tawraga state lengak tagi talam adumuk saatuna leiba haiba si moral yaudaba thabukni asumna makoina pham Kansinduna miyamgi hakmatuna leigadabagi saruk makoi constituency adugi adopa miyo sing da khudung sawa pibana yamna hena phai maram basna KUKI MLA sing da state asida halaklaga tangdu leitaba hanjinna na honnaba na afaba khongthang oigani haina RK imo na mahaki x account da thagatpa post hairi nakal amorom da Manipur gi tampa amsung singi mafam khara satnariba Manipuri land revenue and the land reforms MLR and the LRX asi semdok na bohot na minasi haina sagolban assembly constituency gi BJP MLA RK imona Manipur legislative assembly gi MLA singda thaba serun amada appeal tawkhre adugo mathangi update asina sakhang dabasna meitei khulngak pa ma phakibdagi sekmai da irang thokre khusaunarba miyamna sekmai police station da attack tawkhre hojik thokliba kanglup irang asigi khulngak pa ama ngase pung 3 rum tab sakhang dosing Imphal Dimapur lambigi Mahabir dagi phakibaga mari lena miyam irang horoktuna sekmai police station thugaikre pawasina hai sakhang dabasing na phakibdagi thi fangdana leiri hairiba khulngak pa mi edugi maming guru mayum Bobo Elias Ingosa Sarma sahi nifugataret apokpa Kriti Chandra Sarma kawi Imphal West lamsang AC gi manungchanba khamren awang lekai dagini mangasi ayuki pungpham aduda mayumdagi Royal Enfield Bullet registration number thauraga sekmai tamna satkibani mangna satkiba adugi matung ayuk pung 9 adwaida mobile phone da aruiba oyo pau phawna ke adubu phone switch off laikibdagi thinarak padam hakna thaukiba bullet adu maha Rabigi lambi mataida khamlaga leiramki manak nakpada kinba CCTV camera gi footage yengbada registration number yaudaba ngoma sugi gypsy amada lakpa sakang da mioi kharna farga puki ubadagi mahak phakre haiba khangnarakpani hairi pawasina makhatana hai Bobo Elias Ingosa phakre haibagi pauta narakpadagi nungthin pung amorom taba matamda maikei kyadagi masing yamlaba maira paibi nupi sing laklaga irang haurakpadagi loina Bobo Elias Ingosa gi khungul liduna mahakpa thubu matamda tekta kaiduna miyamda sinno haiduna sekmai police station da thomjilaki numdang waram pawu karigumba langla langjin amata puthokte haiduna thomjilaki pa maira paibi nupi singna sekmai police station gi gate nam khaiduna changlaga OC gi ka gi thongnaw mingsen signboard thugaibata natana gate counter oina thamba ka ama amadi gate ki manak lambi mapanda khinba CCTV camera singsu yaikhai thingai duna amanga ta token ki yaikhai thingai bagi thabuk chatringai tanja adu police personnel kaya leirabasu thomjilaki ba miyam adu
यामनखिबना करीमता तौबा ngamdana laiki tungda numdang wera pung 5 makairom ताबा मतमदा इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस की एसपी ने लुसिंगबा अहनबा सिक्योरिटी फोर्स लाग मफम अदुदा थमजिलखिबा मियाम अदु टियर गैस अमदी मोकबोम कापतुना तनखाइखि हैरी ngasi sekmai पुलिस स्टेशन थमजिलखिबा अदुदा सरुग याखिबा मैरा पाइबी चावबो कौबि नुपी अमना फोंदोरकपदा खुलंगाकपा बोबो एलाइस इंगोसागी लिखुन लीबा ngamdana लेरी मागना सिक्योरिटी फोर्स न फारिब्रा नत्र कुकी न फारिब्रा हाइबा सबसाबा खंगबो ngamdri माकबो टेक्ता काइदना फंगनबा थीबदा लमदम सिगी मियामना मतेंग पांगबियु पालिबा लेंगा असनासु बोबो एलाइस इंगोसा मियामदा टेक्ता काइदना थोब मतमदा सिनद्रिबा दि लेंगा मै हौगनी हाइना मखा ताखी अदुगा मथंगी अपडेट असना असम राइफल्स की मयोक्ता मियाम की खुंजंग कंसिलकली चीफ मिनिस्टर का मैरा पाइबी कुंथ्रागा वरी सानखरे चीफ मिनिस्टर ना थासे की मनुंग मफम खरदगी एआर लौथोकनाबा कन्ना होटनारि हैरकले मैरा पाइबी मे अहमदगी मिते अमसुं कुकी मरकता कन बलान थेंगनरखिबदगी ngasi फावो लोइसिन्दना लैरिङै मनुंगदा असम राइफल्स ना कुकी मिलिटेंट सिंगना मतेंग पांगदुना मखोइगी मिचंगदा लेबले हाइना मियामना पेंदबो वफम सिंग फोंदोकनङै चेरकता थासिगी निपानदा पलेंदा मखोइना मखुतन हानि लैखिदबा अमसुं नुपी यावना मिउइ कया सोकपन नंखिबा थौदोक्तगी हानादगी सेंट्रल पैरामिलिटरी फोर्स असिगी मयोक्ता मियामना लेबलकपगी खुंजंग हेना कंसिलक्तुना ngasisu कंसिलक्तुना ngasisu मैकै गैदगी लाखिबा मैरा पाइबसिंग चीफ मिनिस्टर उननबा थुमजिलकपदगी खंगतलगा मिहुत खरा उना खिबा दा चीफ मिनिस्टर एन बिरेन की मैकैदगी चटलिबा सेप्टेम्बर थासिगी मनुंगदा चेंज तौना फमखदगी एआर लौथोकनाबा कन्ना होटनारि हाइना मैरा पाइबसिंगदा फोंदोरखरे हाइरि ngasi ayuk pung 10 makairom tarakpadagi tongan tongan mafamsingda khangudun thomjilakhiba miyamna चीफ मिनिस्टर की बंगलो तमना संगसिनदुना हकथेंगना उनरगा वरी सानना होटनाखि यामलबा मैरा पाइबसिंग अदु पुलिसना मोइरांखोंगी कृष्णा प्रेमी ऑयल सिटी मनाक्ता थटकी तुंगद इम्फाल वेस्ट की एसपी दा एस इबोम साना मैरा पाइबसिंग की मरक्तगी खरगा चीफ मिनिस्टर ग उनबियु हाइबो वफम फोंगदोकपदगी नुपी पुलिस सिंग ना ngaksenदुना मफम अदुदा थटकीबा मैरा पाइबसिंग की मनुंगदगी नुपी कुंथ्रा चंगहनदुना चीफ मिनिस्टर ग उनहनखि पुंग अमरम चुपना मैरा पाइबी नुपी मिहुत कुंथ्रा ग चीफ मिनिस्टर ग उनदुन वरी सानाकी मिफम असिदा बीजेपी मणिपुर प्रदेश के प्रेसिडेंट ए सरदा मणिपुरी लेजिस्लेटिव असेंबली की स्पीकर टीएस सचवटा मसा लेतबदगी महक लोइनबी अमसुंग वर्क्स मिनिस्टर गोविंदास कंथौजम लेंगा किलुसिंग बसिंग सरुयाकी चीफ मिनिस्टर उनदुन वरी सारबा मतुंगदा थोरखिबा मैरा पाइबसिंग की मनुंगदगी वांगांग लिंगजेन थोइपिना पाउमिसिंग द हाई हौखिबा मे अहमदगी चथरकलिबा लान असदा असम राइफल्स ना नकल अमदा लेबलगा चथरकलिबा थवंग असि लमदम सिगी मियाम पुंबना खंगनरबो वफमनि असिगुंबा थौदोकसिंग सुगुनु तोरबुंग बंगला अमदे कोक्ताना सिंग मफमदा थोखरे ngarang nahan tasu palenda thokiba thodok aduda asam rifles na ambulance phawba sanghanda thamkiba thawngsing adu penadraduna aikoi nupi mayam asi khanghaudana horoklaga lakpani nupi mayam gi demand gi matang da ngarang BJP Manipur Pradesh ki president A Sarda gi yumda sangsin baga loinana speaker gi yumda su sangsin na wari sanaki tungda BJP president gi maikai degi laikhaita ba ngamdabidagi chief minister ga unabiu हाइरक्तुना महक चीफ मिनिस्टर गा पाव फाउनरबो मतुंग दंगासी इखोय मयाम पुन्ना उनबनी हाइखि मैरा पाइबी लुसिंग लिंगजेन थोइपिना मखाताना हाइ चीफ मिनिस्टर उनदुन वरी सानाखिबा असिदा महकि मैकैदगी सबसाबा नुमित फावबदी पिरखिदे अदुम ओइनमक चटलिबा सेप्टेम्बर थासिगी मनुंगदा चेंज तौनबा मफम खरदगी एआर लौथोकनबा कन्ना होटनरि हाइना फोंदोरखि